Hayi ngiyakutshela uzulela lamasuthu for round 3. Le ibe nesibindi izothengisa inkwe enkambini yamzanyo. Ngiyakutshela bahlangana umzanyo waphonse 1 ye uppercut kufly isinkwa. Hayi inhlanhla kaSamora. Azange abuze nokuthi sivumbu kaphi uvele washaya ibite. Le yomsuthi imncenge. Ngiyakutshela uSamora is living the dream. Le yomsuthi ithi yazama ngama-punch mara next. Ambeke phansi amnike 1 yokulala. Ngiyakutshela usayolanda abanye. Ulenda kanje amasutha ku deep conversation mabambona uK1 asukuma athi uyozibambela. uK1 ageja azakhathali ayozihlalela phansi because uyabona ukuthi ayikho le. Ngiyakutshela isondela indoda enkulu uMavovo. Baye ku-K1 bamdose nge-1 esindayo ukuzwakala ilokishi lonke. Ngiyakutshela athi ushaya i-turnaround ahlangabezane ne-TKO. Uqedile kwanamuhla akanasikhathi sokudlala kusamela yo collector.